Hello everyone, hello lovies, mumeze gute? Reka nizere ko aho uherereye hose komeje kugubwa neza cyane. Aho uherereye mbwira, nyandikira muri comment mbwire uko ubuzima bukomeje kukugendekera, ariko nawe ushobora kuba uri kutureba utameze neza, pole sana, ejo bizagenda neza. Hanyuma rero nkuko musanzwe mubizi tugenda tubagezaho n'utuntu n'utundi. Iyi nkuru iratangaje cyane yo mu gihugu cy'Ubushinwa. Ni inkuru y'uko rero umugabo nyuma y'imyaka 2 atomboye miliyoni 10 yarabihishe umugore we. Umugore we akabimenya ise umugore yakagatanya. Hanyuma rero ni nyuma y'uko umugore wo mu gihugu cy'Ubushinwa nko nemaze kwibabwira yatahuye ko umugabo amaze imyaka 2 abitse ibanga ry'uko yatomboye miliyoni 10. Ntagire ikintu amubwira y'amayuan. Ayo n'amafaranga yo mu Bushinwa. Yaje rero kuba atombora amafaranga amara imyaka 2 yarabigize ibanga ku buryo umugore we atigeze amenya na gatoya yuko uwo mugabo we yaba yarabonye ayo mafaranga. Ariko bitewe n'uburyo kibabana akajya akabona umugabo we ari kugura imodoka nshyashya, ari kugura amazu mashyashya, akibaza uko byagenze. Akabona umugabo we ashinze ama business agiye atandukanye, haye abana akazi. Akibaza ati si umugabo uko twari dukennye byamugendekeye bite. Rero uwo mugore nyuma yuko yagiye ahantu mu cyumba ahantu barara arimo akora isuku, arangije ahita abona agapapuro kanditseho amafaranga miliyoni 10 z'amayuani. Bivuga yuko ayo mafaranga arenga miliyari y'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo rero uwo mugore akimara kubibona yarumiwe, akubitwa n'inkuba, aravuga ati se ni gute umugabo yatombora amafaranga yose ntambwire ngambwire yuko hari ikintu yabonye hanyuma akabimpisha n'ukubera iki. Ati nanjye hinganze mwereke yuko atadusha ubwenge. Umugore rero yamaze kumenya iryo banga, yahishwe, arangije ahita asaba gutandukana n'umugabo we ako kanya. Ubwo rero nyuma yuko asabye gutandukana n'umugore we, n'umugabo we, ubwo rero ababaruranishije bahise basaba umugabo guha umugore we 50% ku mafaranga yunguwe na tombora. Ubwo urumva uhombye arinde. Munyandikire mumbwire, ese koko birakwiriye kubona umugabo wawe cyangwa se umugore wawe hari urwego avuyeho akagera ku rundi, warangiza ukahita wumva yuko mwahita mutandukana kugira ngo usature kuri iyo mitungo, ufate 1/2 cye nawe agende gutyo? Ese birakwiriye? Ngiri munyandikire mumbwire muri commentaire, ubundi mumbwire sabaye ari wowe ukavumbura yuko umugabo wawe yaguhishe cyangwa se umugore wawe yaguhishe miliyari irenga y'amafaranga. Urebe uburyo kiwenda uri gustragoringa mu rugo rwawe, cyangwa se hari ibyo muri kubura, cyangwa se hari crise y'amafaranga, wajya kubona ukabona umubana yaguhishe ko yatomboye miliyari irenga y'amafaranga y'u Rwanda. Wabyifatamo gute? Murakoze cyane rero, kora subscribe nimba ari ubwa mbere ufunguye kino kiganiro, ubundi tujye tubana buri munsi.